newtv ge idea of Manipur da punamakpu taramna okchaboloina na ikokno na khurumjari ngasi khoi ge idea of Manipur sida saruk yabina bagi damakta khoi ge studio da lengshin biduna lagi basi khoi ge pabung colonel haurungbam sarat singh retire pabung bohan makta da taramna okchaboloina na ikokno na khurumjari khoi ge Manipur si yamna pikpa khoi ge square kilometer lishing Aniga chahunga kunga tarit pakpa adum laba yamna pikpa lamdam mamakakni masida masagi lishing ani hen bapuari lezaraba tongan ba furup kuntra marina kundaduna leiba dugumba lamdam mamakakni adubu hariba ekhigi Manipur hariba khigi kanglei pak asi ningthaupan baleibak amahana oirami adumakpu hariba ekhigi ningthaupan baleibak asi 1949 dagi hariba Manipur si India da merge tawkibadagi aikogi lairiba Manipur gi akogi socio economic culture amadi politically kari phibam da lairi habis ki matang da khanani no gidamakta hariba akogi pukachariba akogi program si miyam da khudol tamjabani akogi ngasi gi program si makha chathajaboina ai ahan ba makta da akogi pabung da adum haidi miyam da pabunga sak pabungi sakming ehak na takchari adubu miyam de hena mapung phana pabung na mutang miyam phamda pabungi self introduction mapung phana mutang tambiyo babu ngasi yingbiri ba khwai puno phu ai nei ko no na khwaram jari amasung ai icha nupi hadi pira so ai ne kai khun ucheri aigi apopa panthona kano how ye she Gaurachandra koi aduga imana ibemal koi ai wangkai topum lekai tele jabani aigi inong nupa ani adu isa nupi ani lei aina shopping aigi dagi tamakpa school di wangkai girls sorry wangkai boys junior high school amasung jana sun school tamaga madi matung da Rashtra Indian Military College ai dera 1967 ni gedum sang okay aduna Rashtra Indian Military College 1967 71 no lejeramni Rashtra Indian Military College hariba college si Jurasan Maharaj na 2000 sorry 1000 jahi lishing 1902 dagina adu 1904 buktamami jahi mari khatamami aduna matam de di Prince of Wales Royal Indian Military College na khangni aduga aina scholarship tamjaba sisu laibak yam phabani aina scholarship tamjarakuni aduga aina scholarship degi ba jahi manga tamaphojuda aina class the first not the second ayam tajarai adu degi ay scholarship ani phangaga aina yamna kan honaraga mapung phaba schooling adu oi bangamki adu aina pass out of matam school aru matam da ayonda medal ani phange current hakten gold medal amaga adu degi GC Burma medal amaga phange aduga subject ani da maths amazu history the distinction ju phange okay adugi matungda I National Defense Academy India da Pune da lay say yung training am tawi okay aju dagi masi India habisi yamna akoi mi ma anga mo ina bo semada akoi si machine dona aduki matik khara why amasung yamna thabak ta di yamna ayang bagi system sing tambi ba adu dagi chahi ama I am Indian Military Academy da tamme adu training to lower aina 21st December 1975 ta I commission officer wena 3 but 3rd battalion 5th Gurkha Rifles ki 3/5 GR da I commission tawi okay shini aina commission to ramadung da aina machi makha si sum chathra ga ai adum hajeke commission officer moiraga yahalamba ta basi itera da posting tare adu dera dundagi akoina kano operation ki area sina akoi Rajasthan sector doi pa 3rd desert ki asomda aduna Pakistan ki area din 1976 ki adu makoi kano si Pakistan ga dum training
मुकी तौरगा मोगी वार की एक्सरसाइज अदुम हौरे 75 तकी अदुन सही मनुद थाउ हुमरिसी राजस्थान की थर्ड डिजार्ट हाइबसी तुबु अयु दिन याम साबा नुदांगना एक्सट्रीमली कूल होइबा अदुम यामना एक्सट्रीम टाइप ऑफ कनोनी वेदर नि अदुना अखोइना अदुम बिगनी अदुगा इंसेक्ट सिंगसे अदुगा सा कनोगुम तिन कांगसी यामना पोइजनस होइबा स्कॉर्पियो गुम्बा अदुदे लिन नोरसु मसा होइबा अदु याम पोइजनस होइबा अदुम खरा ओय अदुदगी आइना जंगट हाइबा अखोगी अखोगी हौजिक सोंगनरिबा हौजिक इंडिया पाकिस्तान की ला मफम सिताई पोस्टिंग तौरे 79 दा मधु मतंग दुदिन आइन हाइजो आइगी पोस्ट टू जस्ट 538 अल्फा कोई अदु पाकिस्तान जस्ट 25 yards को डिस्टेंस लेबा आइन पाकिस्तान मनु संग डीप रखी रिकॉग्नाइजेस मनु संगा मोय मनु दी यंगम खोलिबा आई मतम यंग कैप्टन वरी अदुगा मोइना आइन ngara अते चैनल हाइजग्रे पाकिस्तान मतमददी मोइन अपर हैंड ले नो मोइसे मोइन कमिंग मतम कापी मोय अखोइसे मोय एग्रीमेंट गसी पाकिस्तान आर्मी तो ऑनर तौती ओके मोइन अदुम मोइन ऑनर तौती मोय कमिंग मतम कापी मोय तौनी बदुम तौवे बको अदु अखोइदी याम मोइन एग्रीमेंट की अदुमाइना ऑनर तौगा चली अदुदगी मथंगा मो हाइजनिबना आइसे असम नागालैंड बॉर्डर दा असम पोस्टिंग लाई 16 असम बटालियन हेडक्वार्टर गास फनीदले मतंगुदा गोलाघाट की रिजर्व फॉरेस्ट सिदैदा शेमा सिंगना गोलाघाट की रिजर्व फॉरेस्ट सिदैदा मोइना चंगजलगा लमसी इंक्रोस होगा विलेज में आम लिंखली सी हंता कोई मणिपुर तौरीबा कुकी सिंगना तौबा अदिगी मोंग नि तौरीबसे मतंगुदा कमाइन तौगे मोइना शेमा सिंगसी मोइसी लैंड खरा ग्रीडी होय कमाइन तो गेबु इहालामद फर्स्ट संडे गुम लागा मखोइन लमजी खितंग कोथोकनी सेकेंड संडे मुक्त लागा मोइना स्ट्रक्चर मसा बा वा खरा सॉरी उ खरा कक्थलगा स्केलेटन मोंगदा युम हटकुंबा खरा साबे मोंग थमबा थर्ड टाइम दो मुलागा युम कोपसलगा दुला फोर्थ टाइम द लापन मखोइना मी लिसिंग अमनी लागा पिकनिक की टाइप द मोइना दे हेता लक्षणबा सुमाइन तोरग मोइन मफम खुनिमदा विलेज मोय खुनजिनिस मथं मथं लिंखले आरो द नोमदि सुमाइन त मोइन अदुमाइ लापुदुदा ला इलाइ से पाउ ताबदि आइना मोय थिंगे आइना टेप असांग मा अखोइ व्हाइट टेप अम थिंगागा एलएनजी अनि थमे रोड टु दि साइड अनि मक्ता मसी हे क्रॉस तौदा ए नोमन कापनि हाइबदि मखोइ पुंगो हुमरि फम हनगिएबा अदुमाइना आइना पुचेन सिंगना थबर तोरमदुना विलेज सिंगसे लोइना मोय कनो सी सेमा सिंगसे संतोपंग दे अदु असांगो मेन सोयोन याम एप्रेशन तौर अवार्ड का पिरई अदुमाइना अखोइ मणिपुर सोइनि सुम खंजाबनि को हंदा कुकी न तौरिबा विलेज हांगतुइबा अदुदगी मफम फुंद ताग्रिबो खोकिबो संदो चेक अमा भोक्तो होदन तौ बुजानि आइना सुम खंजाबत अदुन आइना सुम ngasai सुमाइ को अखन खंजाबनि अदुना मसीगी मतम सिदैदा जून 1991 दा याम चाउबा दिमापुर दा प्रॉब्लम थोखी कमाइ तो अखोइ मैतै मचाम खंना छेमा मबानि साउना छेमा म नोमैन कापगा मरेब काप हालम्बा आई मतम गुदा आई दिमापुर दा आई कंपनी की कमांडर ओइ लै अदु नुदांग पुंग 13 ताबदु इंस्पेक्टर विश्वास तुना आई ने हेतुंग तौबदु दा लाई सब सिंग तो गंडागोल हो गया ना है कहीं नो गंडागोल क्या हो गया ना एक मणिपुरी ने शेमा को मार दिया ना तौरगा मधुरे कमाई तो की भाई यूनिफॉर्म से तांग दारे गाड़ी मणिपुर का मैते मचा सिंह दो दिमापुर कोई चलगा पिकअप तौरे आई केम द लोई डांसर भी द लोई थमे अरे नोंगालगा डेड बॉडी से प्रोसेसन तौने ना हाई बदाई कमांडिंग ऑफिसर तिता मी खिता पीव्यू हाइबदे माना मी दो कशी तौरदा कुछ नहीं होगा काइना मोइन याम लाइट लौबा अद एमएसआरडी कॉम्प्लेक्स द मैते मसा मोइन चेंजन गिना अदाइदनि खनरी दो मनाक द ले नॉर्थ ईस्टर्न होटल अतुतनि अदुदगी हेक्ता मोइ लिसिंग अहु मरी तौरगा लागा मोइ पाइरपसि नोमै असाम डबल बेरेन सिंगल बेरेन दाउ ता अदुदगी लो खुलाई पाइरगा लोइना मोइदि पुंग तरा जु खरा थक्सल सासल हेक्ता अखो एमएसआरडी की वाल ग तो कोरम हेति इंथबे गनि मदुदगी
ALM ji so mo khoi mi aina kunthra taruk kumba thame mi se laitamnina moi a battalion thabi de moi na ALM ji ga singam tu dai na no moi ka pon ka phela ka moi taruk hale ka siria de min aduna te da khoi metim sa yam siga da ALM ji ngap tu dai no moi ka pheli de man sing de ka si toroi no moi di mun bu ya te ba ko maram lai ka pin ka ko ti akhoi si no a mi le ba akhoi su yam kam ning der mi ka thaning bai maram parjai that pa ya ba nate adi de ki adamai tau dana judicial inquiry ka tawi adara yam na solve problem mo ki adi ke su judicial inquiry tau dana adi ai na thena jabda shina 80 gi me juna dai da su akhoi ki Tripura da communal right ama Bengali ka khana dana adi ka su ai yam chana awa ba cha tum thena jare adi mathang da tawang haiti akhoi ki Arunachal Pradesh tai posting ani rak ta jare ade Sri Lanka da chalui Punjab Bhutan Nepal chumai toraga India gi neighboring country si loin chasare aduga mafum posting che lai adu marui naina wafum khara highlight to jage ti NCC dai commanding officer girls unit ki waina ai lakche July 1993 da aina mapan sei kunthra ma le ra mathung da Manipur la pani anga wori da Manipur challe adu de shuti da numit khanin ne tana army da shuti ji phangde adu aina Manipur da shida permanent posting la hu dai Manipur si wo bonga nga poi wani ai ngai di akoi Manipur to re me shi ga mapan da to ri ono khena gra yam tin khena gra jani chan Manipur to akoi si anga pa samaj ne Manipur ha se ai nga si wo da dum ngang na ujari NCC da posting to NCC totally different koi la ram aina la ko July to NCC Manipur NCC boy su gal su atu de ki ma post kamai tun to rin khang de aina di claim karimung hygienic de ko adu tamo pahari DDK director rami adu man to ga ina documentary tunam ne documentary man me thanium chang NCC revive tong na ba ne yam kan honare hojik Sunday period ta hojik NCC da Sunday period ta ma to ni ya ina hoktok sera ni ma si NCC Sunday period se Sunday atay matam sumai to eba Wednesday kumba sorry Tuesday natra Wednesday re tawram eba adu ji angang singnet per tawraga school ka abdi am fek we eba angang di am ruwa eba ma da khoi si pung che sa boli ma taruk te lai ni pan ja khra ju adu pung amani tu sa to chen to ko ba adu na ina Sunday da huluk chen huluk charam mani adu Sunday de moi free on min khara matam sang training si tawre adu NCC revive to gone yam kan honra ga NCC mai huluk charam ni adu dagi Atopa mana ISIS army dagi retire premature retirement tobani aina lori sina sumai toba voluntary retirement premature retirement is ai gi mo chinga da ba si officer manga si Manipur da mulak ta moi cancel to Manipur de kana sul ang de ko akoi na sida kan to Manipur da posting kana mulan de army officer punishment posting on the lower ada kamai to ge taruk subasi laga ai within 10 days ai seto chatka dam ne ta haiba ai na hai ai matum da ai no pislai hitre ko adi de ki angang ani siam pikpa musi te angang ani thado lai ai na thado bu siam ngai ta ba kamai to do no adi de ki ai di pensionable service ti woi re 22 service adi to thog ne to thog ne moina ai na sian bi khwai de ngai ta ba se ai di mino sita ba ya ti Mayang ogo oro kari ogo oro president oro prime minister oro ipa ori adu ai mino sitabati ya ar moina di langning lakning to pa akoi da aina 1 month gi kano lipipi hai be moin ta ya de ba adu ita de ai to pone ma adu mai to ga ai voluntary retirement or ga ai tha ani phadi ai si secretary ai sin bodna lamphel hu ji lai ba do adu mai khalle Madida interview ai di khangde kamai to no khoi kana da swanom jarute ado office to kamai to ge ni amu no ma interview wali ga je no mu salui sangon do le me office to ai sangon do le me ba interview ni misale madida ai minga dum harage ko chairman do ai khangde adida kon hangna bada Basu hai chief secretary one me ma chairman MP seki ade P Bhorot Pangang Bhorot ma home special secretary home mi matam buda ade ki P SARAT akoi moirang ito
architecto moi marina way aregi aina ahamada karimu haidana chief secretary economic siam is you want to say anything said no sir I don't. No you must say something on my then aina hyper then sir I'll tell you that no sir I heard that you have been a chief secretary of the state but you have done nothing for the ex-husband in higher nang chief secretary di wera me adu akoi ex-husband kari mu to bitre nai haiba ma peng long na yon de sauri what do me nai I want peng long sauri ko aregi sir I have gone to the office yesterday the right hand board it is like a cock shit and I sangon ke saman le hoi nai ba they not even here to sit down I officially choki phan mo buliti mim la kota gate pande adudagi window yaute kari mu yaute adudagi flooring shoot out mom kai le rame adu India gi level exam office ni aina yam ngasi yam khale sipai ma sibade di governor ngasi salute to ri ko ma ni hi matam di my welfare di nil ne akoi to ri India sin akoi organization se sipai de ma la na sibani kari to si akoi honor to ko ain hari na sipai honor to lani matum to honor to ne ko atai matum de foreign army ne asine ba akoi culture se aduna sipai am sibade loin aduni akoi gi Manipur da agent to the ex-serviceman ga akoi sipai khalse kari bok total le to I tap tan even my point is that aina ai awaba ex-serviceman jo tap tan khane akoi mi kayano khangde candidate to atu toroga ai wena khale pote ai tap ta khana ba pung ama mo hena chala khane ai di ma khan ma khanda ka hitara ka le ai hai ge de adu hai bi wani noi kari kino sumai tok drsena adu mo lere ko adu da aina secretary right chen wo ori matam da aina ek serviceman koi ek serviceman di moi army republic de condition ne chale ba machi condition na first condition noi akoi peratu gi adu da aina chahi tara ni pan se lit to ga condition commander in lit to ga perat se dai chase ge ba masi ma India gi de ko ni Manipur da natna adu da gi yamna aina sumbu jabada yamna nungai taba khara sulai ko adu da gi Manipur da security service se aina 98 aina hodok seram mani hodok security servicing se okay ihalam da aina BSNL ko adu da gi telecom ga moi de hodok seram mani adu mai ani hodok serami adu ga hojik yamna akoi Manipur da di full of kanone ai ga sukjan chana de official secretary to no musale aina NC office akoi army gi de office timing sidana mapan campus mapan thokya de permission nam loe crew commander permission lo ga aina secretary sapada gi de se de changi ya de bonita kai no ngasi nan visitor de ne adu aina ya wan la thol lo ni ko aina visitor si aina fajan haje ba aina visitor de ne na khang ba sunate adu khang de lai sumaina kenet aba apoi matam de PR de Shri Vastavagi kano to da any application ma koi lere ki to ki ma ting bagi pai bam to bagi application pujara la pane ma si ong people lak se bane ma si ong to command to ne nai hai re ba ya di ding asi de sang ya ro ya adu dai he ya wan la pane nai hai jira ai sumaina matam dai measure ro ai sumai NC de le jabani identity card su le nu pa do se get le ma sang mi sang li la ya bom mi ma le ba ko adu ma police mandi adu ai sum hai bi ya de dai shau re ba nang ne sango ya di hari ba nan visit kano sing nan visiting di ne se nang official ina thoki bi letter du piro natra khabar da khibra natra official leidna adu nang sida ka di thiet te na ai point om chai ba nan visit ne sin nang vote am thet da tro natra ga sumaina official letter tha khibra natra na commander government par ya da khang ba de ki tawra down na ga changu changi kene te piraga adu de ki hojik se visiting gine de gi hours ki board am theli to secretary ge launer am tum thet ki bane adu mayam lai masa ai Manipur da haira ro si ko hoi aduna pabang la aina lakchani si koi gi Manipur ne India da march ta ro matung da koi gi akoi ne yamna maru ina yenga doi si koi gi economic amadi habadi summit loan ga lengak loan ga sigi matang si pabung masi
pabungi mota hazik lairi ba 21st century sida karam pibum da lairi pabung hongtang tan aina political da han hai khana si ko political angle de yang ba akoi si 11 June 1948 first election se to re result si adum moi majority ambo leitre ko adum kam moi government si parja moi independent pun cheng re India degi akoi na hali constitution laiba election to ba hali aduga akoi si moi degi hala moi degi para baduna akoi adu mutalaga India da march to na bagi da ta madure da moi bam sagalaga moi Manipur state congress na moi aduna tawki adu moi sina maruina biren child si aina sum khanjabada akoi itum de hingmoina hingbang ngamaroin khanjaba adu India da pullaga ti tawbudi chumi Brahma sina khoi jam otpi akoi si otpi aba adu da moina merger agreement da hoji tokipa akoi de su merger agreement da su kaino si yauti 9 point ni yauri to Manipur si ngakthokani excellent aggression ngakthokani ko Manipur ki territorial integrity kangani ko parja ki welfare tawni gai kari mo yauti madu yauri ba si khoi Manipur ning thogi la mani la hung ko pini adu su installment da pini 2-3 installment da pini to the neba adu merger agreement hari neba ko totally maside adu akoi agreement hai bisitabu matam da koi council minister lere aduna council minister dune moina resolution mo moina lawraga pass oraga moina maduna yarga na ningthona mu ma sign to ti chume adu sign to na ta su chief minister gumba ko mina moi akoi gi official obidity ningthau du council minister later mina moi kan government gi head kan no wede hai boni da government head chief minister no wede state gi head no kan loi tana maharaj later tana aduna function to budi state government dun to godam head of the government dun to godam itna aduna koi sei na bisum lai bini na politician si akoi politics si angle si ti yang biu ne 1949 digi na ngasi bo si 47 de dum hai ra ngasi bo da dum choi din lai ri aduna kwai digi mong ta da bisina aina ngarang na da akoi si India da lai bo political party khudimo Manipur da lai except she DMK ana DMK sorry masi yaudana aina thijab da koi hoji political party tara ka tare lai pikrab lamshid masi aina ngai bne adu sumaina Nagaland de leiti ko Meghalaya de leiti atu pa state khudimo shi sumaina Mizoram de leiti ba akoi shi dana Manipur na tawri sinu kari no habi wanita adu isam jana da DMK ana DMK na Tamil Nadu se last 1962 dagi ngasi bauda Congress su changam de BJP changam de Tamil Nadu da moi kan si 1962 dagi moi kan si political will si kya na parjag will si akoi di Delhi da BJP pale Manipur de BJP on Congress pale Congress on kin akoi jim kana na adu tani aina yang ngai jada ba se akoi principle le jada ba ideology le jada ba political ethics khangda ba ethics se kari no khangja da ba isa ge principle le tebo outuna ne isa akoi na ngasi le khata na mangi ba se akoi political se akoi ismaina haina bam lei aina sum pajabada political change is the biggest change in the history of any country haibisini political change supposing khudam moina hanti ge matang hida da 27 sta 2027 the election sida masida political change amal le hodapti matuna Manipur ki kwaidagi chawba kano his remarkable loiba kano se landmark oiba history ki itistic oiba kano change amal le duine ba atai change of city politics asida loina makse final kind of decision in politics to lie aduna akoi politics se hauji yam na hainga letna soidi harisini mapam marang khangdraba pulak bagi wakan si leitaba akoi isam chena da north east river state nipan state da akoi ne khwaidagi soidi base even moi gidi akoi unity se leyaba ko aduga si Nagaland yang ngai le city Mizoram yang nungai lagi, Arunachal Pradesh nungai lagi. Aku ida, se BJP pan besu state ahum lere, Assam lere,
त्रिपुरा ले रहा कोई ले रहे बीजेपी ने पाले जो कोई मतों जाती है मोई 32 ले रहा गवर्नमेंट से मोई सिंह इतना को बीजेपी ने पाले कोई फारे हर से को आदि मोई ने तब तो होगा मसिंग फिगर तो ले रहे जो तुम गवर्नमेंट से हम दृश्य ने फटे बगी हाइने गए लेते ना कोई मणिपुरी थी आदि फटे बजाने मशरेदा आदुगा कोना बुद्धि आई हाइजेगे चुम मरक से हाइरोची का शुकाई दे 27 से द बाय चांस अकोई मणिपुर बजा सिना वाखंता खंडमिन रहती अकोई रीजनल पार्टी में लिंक खराबा मतुना पालगदी इंडिया गवर्नमेंट ना अकोई सी खरा मोइना खरा इकाई खुमनगनी अदुगा कुकी सिना जो खरा की खरने अकोई यूनिटी में मोइ पुला पंजुन करेन अदु प्रजा से नुंगाइरगनी अदो पाबुंग मरक था रीजनल पार्टी मा फॉर्म तौबगी पॉसिबिलिटी सिबु पाबुंग लेगनी हाबगी आजबसे लेब्रा कमाई तो ए हौजिकती प्रजा से हौजिकती वाखन दियाम खाले हान की अदुमा प्रजा नथरे से थर में 2023 तक न सही अनि से अखोई प्रजा से दे कमिंग द अवेकनिंग स्टेज नोगी लाइसे हौजिकी मरु इन यूथ को अखोई इमाई पेन मयाम चिंतोक चिन तोरंबा मतम चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर निको मियोय बिकी पुंसिदा होंग मम छोइदन लाफम थोपनी से फत्तदन सुम लेरमसु अफबोय बि आइको अफबसु तुम फत्तबोय आइबे अदुना अखोई प्रजासी हौजिक दुम मीने इकाई खुनद्र को अखोई हिंबि अर्थ लेरिब्रने अदुमाइना अखोई सुम आइना आंगांग सिंग वारी साजबदा मदुइना बेसिकली यूथ से मोइद लॉट्स ऑफ डिप्रेशन मोइद लाई डिपेंडेंस लाई मोइ सित लमजिंग बरना लमजिंग नबा मी थिरे भौजि से अदु हानगी आई चिन तानती मी की मरम दे सु हाइबगी हानगी लीडर सिंग ओइरम बखोइ से मोइ अदुम फजन खांगे भौजिति हौजि मी से यू कैन नॉट डिसीव ऑल द पीपल ऑल द टाइम हाइबले मिनम बासी मत पुनम त मांग या फोंते नि बेमा मिनम बाइ बसे मतम द मी वरबा मी खुदिम चही तारा कुंथरा कुंथरा बु मिनम मोइना कार छाने बिस लोइन खंगी के दरके हौजि मणिपुर तोरि बिस कनाने करिनो मणिपुर पिखरब लबने लोइन खंगमने आदु अखोइ सिते अखोइ होमोजेनसली अखोइ पुंजन मंग कलेक्टिवली पुंजन मंगम दबति सोइरिमनेबा आदु इशोना मतम ना दुम आइने प्रूफ तगने खाली सोइदना हंतकती 27 सिता आई वाखन थाजब लई मरमदी हंतकी पहलगाम की कनो सिता सतुम कोइना फजन खंगरमि 22 अप्रैल दा हंतक थोपा नुमि तारा नि खक्तो मोइना नुमि मरी नि खक्तिन लान सोंगरि तो आदु कमतिक मोइना सीरियसली लरग लान म लंजो अम थोलि मितना अखोइ मणिपुर सही अनि यस आदु लोइना कनाजु थवाय हंतक सिदा याम चाव परामने हंतक इशोना आइना हाइजेगी बतने इशोरी खुदोलमनि अतुम लौरगा अखोइ मणिपुर प्रजासी वाखन यामना खंदबा मा रीजनल पार्टी हाइबती मणिपुर कन्वे वानिदा मासी अदु कन्वे वानि मासिरेदा मनुसुम पांसु अखोइ खुदेमुना वाखन खंदरगा मासी मणिपुर का लौदो याति अदुना तदि इबे मणिपुर लेरदो सिगी 27 सिरेदा अखोइ शागी वइबा ना पालहौद्रदी बीजेपी ओरो कांग्रेस ओरो एनी मपानी कनो दोलना पान के बदे मणिपुर लोरबनि को पैसा से मचे कैसे नते को सी मचे न चाय अपन मणिपुर इंडिया गवर्नमेंट पैसा थादरे से मणिपुर लोशनबगी नै हाजगेतनी पैसा की दरकार लेतबा हजी ngaraun handani ain tabda adugi matik ina khunba helicopter leiba machai plane leiba ado matumna nomi ka pa si manipur gi ina khulen do ri man leiba ngamba pulap si leiba ngamba ne manipur leiba ngamba ina khunba yam leiye manipur ina khule ga si ka sunati pi nat ne ko india gi ina khun khudimung leiba ngamba american lei adu manipur da ina khule khanjari ba yam se manipur se pulap leiba ngamba ina khunba lei haba adi mati ina khunba adu paisa si di moina ka suina khandabane aduna akoi manipur to bisi be ma isam sam haibata akoi gi yamna wakhan yamna watpagi khudam ne akoi manipur to bisi akoi asoi basi akoi na khamjidre ba akoi asoi basi chi aduna akoi asoi basi khangoktre fula punja mi wakhan leitre ngasi manipur to politically ko adu ki socially religionally adu loinam angle da collective ama change ba unity ma change ba ngasi isam jem haibada akoi lamsini da thopa national highway hang bya de ma pan che bya de ga ni sibo aine wakhan yamna nuai tane thamoi song ngai wani haibi wani da
Masih Manipur India government kai sulit pun heba. Adu mui amugi woro kuki woro kadi woro amuiro masih aku amu sita mi wan heba. Masih mui si param tam di kadam neba. Masih matam ji da ko ne si ain yang ngapadi matang hide kai su kanan da bakari kanan da baduna government semu government sinu ngasi ho da kariya fa to ho ne la 78 years ita. Parjagi da magda ngasi toti sing tha phangde mai pujana 24 ngan banati lambi busat piyati parjagi welfare mong nati moi rajniti wala sigi mai makai pai dana masu masagi da mukta atia taw na wang na landung bashan badu adu politician hai gero kaman me namana ngasi kyam wani hinge si moi khangam deba afaba lenga hai badu di laar ba parja nu han badu ne ba laar parja sin nu han badu ne afaba lenga hai badi mayum pashan mayum masa matum da diabetes na na ba heart attack long na ba passion ba lan thum da ti ba madu adu akoi sida khanda dre ba laiga ki mapui ba sidi mano amoron parja gi seba to ki wajikin thop ne ba masa gi lan thum bai na ba thoksin ba na thop na ti ba masi akoi na khang dre ba bima ai wam ta hai jo ke ai emi le chu ai na ai di lep ding da ti moi ne le po le pe ko adi EMP su le pe member of parliament ke su yes vote election ni hita ai ne ba sang praja de botha de bi on pite masi ma de ai record ni ai ne ba sang bi de ko ai botha de bi on ai on botha de bi so ai hajiru de ai ni chok thok bi wa na ti ai ni hajiru su moi na praja ni khal ga tha de ga dam ne na adu moi na dum tha de bi ko karana adu hante ki MP election moi masi mu thi bi de adu so na dum phang bi jani adu gi mati akoi si yam hantana akoi ai hajige maitegi yeknabadi maitei oiribani ko masi masu ai hanjin hairibasini akoi masen ji yeknabadong treat tawi uniform set boro set boro ko adu akoi masen ji ma akoi maitegi de khwaide chathi basina ma phabani ai undi henbani si makhonda ma khanje bangam deba karisu lete metric pass kum da buduna akoi ai si kanu to buiwanati doctorate phangba mi ju digi mana dum helen khanjeba mai doctorate sibu kari no kai mi yang usitaba kari to adum khara lei masi akoi da thanks has haina de thaga cheri haina de mi su ma su phabani ma su mi ne ki wakhana te akoi sidri de khangna basi bebar to ne khangna de bebar to ti khangna de basi timi kan no uyeba akoi culture hi de ai totally na ai thamui ne no uyeba ko akoi sikar ma sangsa no khanjeba shu yam na mong ta de kari no sibu akoi na kari no akoi si to sibu kari no na ai khanje ko radio da phanyam na wa ngang jare are TV da su ngang jare aina article li sei kunthra ma thoi ne ibni khabar sing da manipur lai ba khabar khuding se du mi jei aina ijeri ba article ijeri ba se hafta khuding ije ba si da lari kunthra ma de phong ba yar ba nei lari mu phongam te atu de aina haje ba si ni aina ma ijeri ba si manipur samaj se kunai se afabong oinabagi ijabani ai personal kano glorify onaba ai michetan ko pe sungna nachati aduna manipur da aina hujin nungai jada basiti hoji shoide base man shoide base political chi politics che mapan sine hek pale ki manipur di lekha dum tana manipur mut kane machi akoin paja khudin man khanda se akoi bojao ngango tuoga tumin na koi ishagi je thamna ba parja ki seba dona kano manipur se kan nabi wa khandai khalen jani aduga khangdra di example in hai awam haje ge ne tungi wa kal khanen tung vision na bulitna suspension operation na shu haina ri budu hek sign tawi congress party sina karino adu yamna sathiba ampo special power act ge na sathiri bini masina hojik kuki ne tori besi masi kanu sina ne power kanu sina ne masi bu hetu wakan khandana home minister bram sign toro ne ta sign tori ba akoi gi matam de gi chief minister dubu id yamna wakan yamna wat pa mini ne khanjai aduna ngasi si akoi pa mani hojik si isa chani yang kai sigre chani hu pu sigre aduda si mangre yang kai mangre adu 60,000 lady ba se kaw kre ba koi manipur samaj kaw kre hauji lai harau bu tori lai harau bu sin hu ni torga phare ai lai harau ta ba yate harau biu lai harau bu duna lambi shapa thingba kari to ba to duna adu dei lang kho to bu di
kitang handa seba akoi kitang bhapta seba hojin lan lui akoi si am wan hingi bane ai sa ba haji bane ta adi lai harabu lu ra so mu lila amu tawi kari akoi si swai si tawi si ka imphal manu imphal jam pick up area ne yam pick up area ne bako masirida hojin lang de khotan to bui matam na ki hai bako ai na sahi kun muki mong di jagi baduni chengmai de na palen adigi kathen ma me de na यारी भक्त अखोई मोमेंट से सोयदन सी लाकने तो सही कुन मतुंग दम लाइसनी आइन खांगी हाइबवा नते नरेंद्र मोदी ना मान 2014 लाकपद मान हाइरमी लांगजिंग चोबद मा हाइरमनी मा हाइरमदो मनी कांग्रेस का 15 साल का काम हम 15 महीने में कर देगा काइन वजाव चाव ngang को खुदो मिसमाइन तोरतन आदिगी इंफाल जिरीबाम रास्ता हवाई जहाज गिरा देगा काइना अदुकी मचिक मचिन थीबा ओंग करिनो 15 इयर्स की कांग्रेस सर्विस तो मान चैत्रा ओदे मणिपुर फादना मणिपुर लोइसली सिदि बीजेपी पान में दिगे मणिपुर समाज लोइसली सिदि बीजेपी पान में दिगे बीजेपी गदी नामु टेरिटरी मोय आंगांग ट्राइ पान मुसी हंतन आमी के सिरा हतोए खिने बको मची अखोइना खंदबा मनतोए मसी पर्सनल की नती आई एम नथिंग पर्सनल आई मणिपुर से ngak pa kanu to ai thau sin nati amorom da manipur ja khudima ki mi khudima punama kini wakan ji manaraga akoi sumaina kanu to sin itom ne ka into ngam ponte pulaba mu collective oina unity le ga to ga bani adu akoi choi de me am shaw ai haje badi si khantamina chi haibi wanta okay adu babung amu khoina hauzik politically di aduki matik haidi politicians sing si yamna sincerity oidaba yam transparent oidaba adugi achauba mami amadi tare habasi miyamna khangladana leirabani pabung asu dum thambiri adu pabung khigi manipur si haidi hana khigi india dagi hana masagi constitution leijaba hana khigi election bo pangthokpa dugum balandam makak masagi ningthau panjaba princely state ama oiramne 1949 da march tawkraba matungda कोई निपान दांगदन हिंगबंगम जरंबा दुगुंबा लमदम अमखंगनी अदुबु हौजिक इंडिया दा तिन खरबा मतुंगदा एगुगी सेनमिट लोन सिपाबुं कमाइनी येंबा करी फिबमदा बिमा अदुने खोइदे नुमाइ तबसे आइनसु फने हमनो जी जे को हाइजेकी हौजि अखोइ वर्क कल्चर से अखोइ इसा इतोमना अखोइ मपान चिंग थादोमनि बने चिंग थादोबगिन सेकेंड नुपी लानु चिंग थादोपइने को Isai tumdagi chana ba hendna mapanda jolami me maroni toraga tu thadok ta bin lan thongna rituni 1939 thoki bado akoi si work culture phajana lerami yum khudi makta na hoidi chong chong lerami yum pia ga suposi thadan khotna mapandi leibisi ayamni lene ramdabne ko hauji leiba tar so hauji labu lamang si pura hange ko labu lamang hange bistai ni hajabana isingi si akoi nong si thama druta lamne ba nong si buki kano labuk mayai da kari di JCB na puhi tawra ka rain water harvesting taw kutam ne rain water harvesting tawra ka hauji yang view ne uji loi yan ta kidan turen ama bu nalabu turen di sing chilam ne ko yang ngau ne da ningdam da su hauji di sing karai di sing yaudre ba turen se ka khoi kari oi dei do no aduna khoi choi dei ba si sing lai bom bom di po chei tha de adu de sing lai te na du lai ba du khoi che chahi chupone akoi filling che akoi na adum posei tharaga akoi double cropping na triple cropping chahi chupadum rotation toraga akoi agriculture che fajana hekalan ga tamne isa na isa gi puto charaga isa tum lepchara de mine bebhar to ne mi masi economics asi politics mathang de economics quite maru ne ba paisa le ga de koi nungai re na isa gi potuna mapanda thadu po jon thopa akoi poche ji na vegetable se Nagaland isam Kohima se moi yamnak pani moi de poche akoi de plain oi de bani poche tharaga moi loinam leigani even se kano asom asami de su adum thabi ai bako asami se basically moi di khara letha ji ga di moi asami ji am tanba jati ne akoi meite ga moi ma na de ba moi am tanba lahi na thabuk sunung de ba mu ne moi di aduna akoi thabak waksi culture ji soin churaga ko adu aina ching ama ching masa sing tai pineapple se thaning ki hom se manipur ki hom si di aduki matik thomi aduga atopa state phangi duga am tin khene aduna ki hom thani
अरे ऑर्किड सी मणिपुर 500 वेराइटी फंगे ऑर्किड सी वर्ल्ड क्लास सिटी थादोप याब फजना सेमगा अद ऑर्किड शेपलिंग मचा 2000 नि thousands that we doing orchid kitty in terms of thousands they like doing 100 can not yeba aduga pineapple 100 quite a Europe country the time a pineapple 1000 rupees book like doing them moidi adum kharle yeba aduna adum continue to yab mut khare ha oh adum to wiroi oh one kon editing to doing aduna in hajabadi pineapple se mathabai orchid se mayai and third and in sericulture se serical buga se masi akoi de yam akoi ison bi khudol le muga se mayam na hojim muga sing si yam tangi ko kg da kan toroga aduna adum masi aina khanjabadadi ahum sida akoi na identify toroga in badane akoi manipur tu pasayam muga se pasayam lakani adu pineapple je pasayam lakani orchid se pasayam lakani ba akoi ki chief minister akoi ki sikkim chief minister se passport polling to pung mari da holaga mai adu mai nu pisna toraga moi world class foreign country da orchid da pasadi moi one of the richest men ore india chief minister ma ore mane masana su adu पैसा तांजब अखोई मणिपुर कनो मंत्री खादी करी सिंह प्रजा की याफनब मोइन अदुमाइन तौतारदी एम्प्लॉयमेंट मीसाम चनीदी पीनीतना मोजे पैसा फंगनी एम्प्लॉयमेंट पीनीतना आई हाइबदी माई सुकानो प्रजा सुकाना लोयबा मसाई ते खनगनो हाइबी वनिता बिल्डिंग अजो लेरगा माई कार योनबदी मुतुदा असुमाई अखोई नेशनल पीबसी तौरदी प्रोडक्ट तु लेरे अदुगी अचो अचोबा फिल लेरिबा सिंगसे मोय पैसा लेबनी न थादरो पोसे पुथो पोट पुथो हाइबा अखोई की पोट न मपान योन छेबा अदु तो बुय याइदना पैसा पाइबा सिंगजी न मोयना अदु थबक सुरदी मसाजु नाररोय हचांग यु फरनी मान काने प्रजा दु एम्प्लॉय पीरे प्रजा सु खरे दो सि नुंगाय हेलेतना एटलीस्ट डू समथिंग फॉर द अदर्स नंग अहिन बदो अतोब दु खरा पिथोगा नंग कंट्रीब्यूट खरे तो हाइबी वनिता आई वाखंदी adu wakani aduna ibima akoi sana lepa hari bache japanese na hari miduni a little paradise or not hari bidni japan sina hari midune ko aduna switzerland is jawlan do hari miduni akoi manipur ki climate city world later bani ko akoi si asuga amna phajaba mafam si tourist ki ne whole world ki tourist ki attraction hoiba semjin baya ba aina india ki mafam ko de ujare aini samchatpada atei mahun sida phajari sika akoi di nature ni piba isona piba khudulam yauri ba manipur sidati climate si air condition oi bulam ne ba hojiti uwa se khara kan to wi wani amu uwa si sei manga te sa long no wang bai akoi u yam thaga da bani adegi phajana rain water harvesting to gadam ni thabuk shuraga labuk singche hekta thabuk shudana thabada at least hoji single cropping or si double oro triple oro adu ita da khoi kare nungai ro teno adu mi india na se dum akhoi bebar tawni mi khudin bebar tawni adu ni dai na hajene mu akhoi sem ga akhoi thabuk to gadam ni thabuk shu gadam ne pabung ado khoi hoji lai ba khoi gi maitai amadi kuki conflict se sahi ani hele jahi ani halak pasida akhoi handak laibak thiba khoi gi jammu and kashmir ki pahalgam terror attack te the mu kun ga taruk lai gi tabaduna maram orakanda khoi gi India Pakistan si amu haidi India na Pakistan da mu masi laman khumbo ina attack tawre masina maram orakanda akhigi Manipur gi lerami ba issue si miyamna akhigi national level khatana tana international level phawda Manipur gi situation gi matang sida khanaram badu kitang pabung divert tawgi bagi achoba mami amsu ui ado hoji khoi si president rule ni do president rule lighting agi si khoi tha taruk pokti dum laigani habagi thajabadi lai habadi parliament da proclamation se pass tawgrabanina adu makpo khoi gi bjp gi majority oraga su khoi lenga kama semba ngamde sigi marakta khoi mla kun ga mathuina sahi tawdana union home minister da ai ba pishan dana smaina makhoi ahum represent tawraga chalwi dumakpu hojiksu athuba matamda akhigi MP Sanajawana thamba warolgi matungina asai president role se kuina leibana
leibak ta tangdu leita ba purakani ha ba thajadi duna thu matamda popular government ama semba ya na su leire ha ba waro su thambiri pabung si matang da di pabung ge mo se kari thambini ibima aina sum haye buduni thaina hek manipur ki ityas so im paja badasi ningthau gi matam na singa sumun na ba hojik si 47 gi 49 gi matung da na chief minister gi chauki se ngasi bokta dumun da na lai akoi si da politician sing sina sacrificing specialist masa gi education qualification wanati kani to asoi patiti masana asoi masage asoi masana khangjetre aduna 60 ml akoi sorry 40 plane gi se 40 makse moina chi matik chai ni chim se woina tum khanjab masitani akoi na sori basi adu akoi da puchen chau thoga chief minister se moi manu sida conscious woina mayam sina ma hoile sing thok khan ba yai have one ta jai na batau dum India ki prime minister ai khudam da ji ke prime minister chi Narendra Modi tara mani subune India the mu ani khakti prime minister oyo ya khite moi tara mani si tin jeng buye ning jeng da buye oyo ya khite ba ani to history da tum le hone ba ko JOT ba si prime minister oyo ya khite India history da tum yauri bani adu degi Dr. Shankar Dayal Sharma si aduna aina hajabada aina moi yam handarna ahlaman da be bhar kai bo khobe wapun nate Manipur da ngasi wo lai wai khara basu wai wai da basu lai moi simmi so da makoina parja gi da makta hekta remarkable loi ba adi yam na tang ba parja gi nungai na bu kari toram ko ni aduni ni aduna Tamil Nadu ka di Jayalalitha si da moi mayam committed suicide tor si simmi so adu ki mat thamu so ya ba simmi so si da mi si ba ga si right ka thoi bne ba mi lam de akoi Manipur da simmi si da karam su mawal ta su ta ti kai su khande ba oma si ra ma na si ra adu loi re ba akoi kai no si bo mi gi value si simmi so mo ne thata na ti ba mo nom de ti ma na mi be si ak ma na afa tor ma di parja na nu si re ko adu fatte ba toram parja gi toram de ka adu li akoi yum de su mai kai no aduna atun ka opni aduna hojik si government lei ba lei ta ba akoina hojiki moi tawbasi akoina aina mo hanjana kari haijo no government la hema su cm dar su amagi amani mating leina loina resign torga assembly ma kano press to honba su ngam banati adagi resign to su kana mo resign tawte ko adu moi si aidi haibam di khangde aduga moi si deida Matik chaba di khara wala bani. Oh, loina mati hair roi matik chaba wakan yoga si da moi di politics asi kani no khang da ba mayam yauri ba si da politics asi political science la ruk da ba adagi politics asi ethics yaui ab si khang da ba discipline yaui khang da ba aduga character di darka le khang da ba aduna yamna ibe ma mong ta da bani da Manipur si ma farang khang da ba samaj am khunai moi ra bani asina parja sing sina in hajening wati wakan yam khanda bam chang hoji se wakan yam khanda bam chang wakan khanda drati khoi Manipur loi gani Manipur da mapan da chachi basing even ai bho da dera du settle to go mani adra mi yam no mapan settle to go Manipur si de halak nda mi yam le bo mapan yam le rajan adra afa mi de Manipur le ning dre isam jima da mapok si ning da ba khon ning da bati khara punjin nuai ne le kham Manipur halak tre halak tre okay apapung nakalama rom da hojiksi chahi ani henjala e dumakpu chap chaba waru silama purak pangambagi mamisu itata de masida ngasagi papung koisi 1949 de India da march taukre adumakpu khoi politically masiu su haidi phagat pra magi development lak pra habasu madu lak pagi mamisu leitaba duga economically sound oirak pra habasu oidaba habidi hojik mag akoi we directly depend on Delhi da directly ekhoji depend tawbadum balai bak amakak oi papung masida hojik kuki na makhoi separate administration natraga union territory demand tawri masida habidi tongan ba handak thokiba Pahalgam terror attack tuga madudagi hena barbaric oiba thawong kayama habidi jiri de thokiba thodok adu papung terrorism gi ek natti haibe ya kadraba madu terrorism gi ek chap manari bane ba madu
hostage oina phajalaga thamlaga madu pikliba angang phawa makoina yam tamthina halaga ising da thadarakpa ka haibis pabong masida laksani wa phamdi akhoi si tongan tongan ba phurup na budi khunda leitaraga leiba dum balamda mamakni adumakpu hojik maitai gi leiriba present scenario hojik leiriba status sida maitai chi singsi akhoi ST da chalhaudragadi masi tungdem akai lakani haba apprehension mayam te sulei sigi matang da di papong gi ba mo che kari thambini ba bima ai wang je jiri da to khibudo aina kan tong tre moi da pahalgam da hat khibu mong du ga khujiri to busina totally brutal oi ba khujiri gi siti ishona bu nga po mi na nga po yam thawai chungni ngai wonne ba yam tina akhoi adu compare to yati akhoi na adu maina thokhi bad moina ignore totally ignore to adu tene thamoi choi bise akhoi sha adu ngi mati han tenu khre adu akhoi sha yamna akhoi mi uni udrab ni ko dili gi missing na machi mati akhoi khangasi yam tina han tenu khre adu ga ai ni khanjabam lei ai che isam chamna da ai inko ai lekai hi inkhon chita aina lejab mong da aina nungai ni hingba mong da kana si disturb to dra khotra ka mi ne bibha to tarati ai bibha to hon basi ai ki ai conduct ko ai ki behavior adu dei way ma du mixed or society lekai le bita to mai tong ne manipur chi mangal lepsi kana mangan bano india na mangan banati akhoi ki mla sing parja sing ka ki basing na mangan bane parja sina right person se khan ki ba khandaba aju parja si equally fault ne ai hajabati paisa du piraga potha dare board achi manipur di election se paisa gi melani ko ai di ne apsa mi yendi aju su ko ai hajabada nga chi nga kano to adu hain adu mani ai ni india ma phungkuti ba ujara kuta manipur bi samana di election bu to te paisa in bas adu election commission of india na sida moi lady bani moi uri bane bako ibe ma isham sana wam haigene shema yaro de ba ishawro su mi du di karimo haidana ma thopat mi to zero sumno ne akoi ji manipur chi india government moi mi indian khanna di moi si moi thopat dum to zero sunu thadu bane election ji de election gi guideline du da paisa yelo si yaudi ko manipur di paisa butu bu jin to kanang pha di ba ipong na mamang da dum yele paisa si phong na dum yele ko asi ayab na te kana bo dum haina de aduna aju culture hoina to re ba basi manipur manghali ba se ai ti kana mo de blame tong de ba ko akhoi na akhoi gi ma akhoi si mangan ja bane ba delhi na mangan banati nagaland gi mi na mangan banate mizoram de kubui na ngasi tor bi se akhoi asoi ba sing do akhoi swim ba du gi moina advantage lo bane ba akhoi strict oi hokte moi control to hokde moi check to hokde moi da adu moi na tawri plan che akhoi di adum awara da leiba ko kumai phiong da akhoi manipur da ai haining dre da jai chupa adum festival full of festival amal lore am chingju wo festival to ni kanu ne adu da bu kari hai doi no mi ar jiri chiroi lili na moi ai ni chumta ba da chiroi lili da council moi roin jale minister mayam paisa ji nong da dong dai hari ni keno moi tangpul pimcha jing da kan to ro jo sharga adu ka shukai ti to adu personal moi da ai ka shu comment tong ning ti adu ai hajiri na bhab taw hai bi woni da wakan khanda bi hai thaba am to du bada akoi na thaba am to mo tam da wakan khanda drati mi na tiep mi na tiep ai hajiki atai ti to si wakan khanda na thaba to bo se mantri ki wa to se mi na tiep yes apa phato khandok ngam da bado adu mi na tiep man makhoni pan ba ji bo je bi wane adu ka bo hojik lai ri ba khoi gi sigi situation sida abdi nakalamurum da pabong na thambiru wafam du yamna kakninga yaudaba wafam ama yauri abdi akhoi gi equally fault abdi praja su adum khaidi akhoi na right person ama khan bagi mahutta akhoi na chahi manga gi isagi ganatantric oiraba adum laba hak ama isagi right ama akhoi paisa kharaga mantik na ba haibasi ju pabong masi ju yam lan ba wafam ama khakni masi mangna akhoi achumba misak to khalhaudrabani na achumba thabak tawraktrabani na adumak manipur kang khong chairak pagi achumba root cause ama pabong sina adumak oyone
अदुबु पाबुंगदा अइना लाक्सनिबा वाफमदि पाबुंग हंदकी थोइबा खुगी मैते यमदि कुकी की कॉन्फ्लिक्ट असिना अचौबा पारामा ओइरगा मियाम से मिकअप थोकलकदरा हाबदि लाकदोरिबा 2027 दा पाबुंग अखोइ इलेक्शन पांगथोकदोरिबने लाकदोरिबा इलेक्शन सिददि पाबुंग खितंग मायोन खितंग चुम्बा कहनी लैबा फिबम सिदा खोइना अचुम्बा लैबा की दमक्ता मियाम की दमक्ता अदुगा कथोकपा ngamba याम ट्रांसपेरेंट ओइना मयाम की मतिंग थोकपा ngamba दुगुम्बा मीमा अखोइ खलहौद्रबदि अखोइगी मैतै हारिबा अखोइगी खुनाइ से मुतखिबा तारे आइ नत्रगना अखोइगी मणिपुर सी नोमा नोमागी फिबम सोक्सिलपा तारे हाबसिगी मतंग सिदा पाबुंग मियाम सी मिकअप थोकलकनी हाबगी थाजबदि खितंग अवोन खरा लाकनी हाबे थाजबदि लेबा कमाइ तवे पाबुंग आइना अमुसु हानसुम हाइजखरे हंते की 27 इलेक्शन से मसीदि आइगी थमोइना 100% हेना कनो चेंज लाकने हौजी बाजा सिंसी सुमाइना सही अनि अम मखाइ मुवालिंग सिदा करिमबु सुमाइना लोशन लनोबको हौजी लानोंसे मदु 100% प्रजा सिंसिना अनकंटेस्ट बो दुम थागलसे मिलाकने मसी यंबियो अदुना अखोई हौजिक मणिपुरदा वाखंदी खर खलबनिदा हानेगे दुमाइना हौजिक नेशनल पार्टी द पामी एफसिकना सियाउती पामी सिकना सियाउद्रबनि मोय हौजिक कांग्रेस ने तौरंबा बीजेपी ममिंग पल्लेको पार्टी सिंग से मोय ने तौरंबा सिंग दो प्रजा ने रोइ खांगी हतनी अदो अखोइना 15 लाख सिमुग लेरिबो वोटर सेरिदा 10 लाख सिलु कनो अदुम थादर दियारे कनो अदो बीजेपी नत्र कांग्रेस द 5 लाख थातगत मिसि लेने थाजते अदुना आई 27 सितकी इलेक्शन द मणिपुर कंची हाई तारदी अखोइ इसागुइबा दोलसिना मसिना पान बताबनिको मसि प्रजा नोंद खंदबियु मणिपुर कलहोत्रदी अखोइना अहनसिंगसिना कलहोत्रदी इसा इसुगी मफम लेररोय अद इसा इसुसि याम मोय मपुनसि सुपम याम वान हिंगोरनी मसि वाखनसि अखोइना ngasi हौगिबसे हौगिबन हौग्रेबको हौजिक ओइरिबा अमसिन तुंगी सि वाखनसि खरा खंदौसेबा अखोइना ngasi सुरिबा मयामसि हाना लेरबा हल्लमनसिंसुना तुंगी खन खंबिरमदबा अदुगा काइसु वानिंगा लेते अखोइना दरकार होबसे अखोइ मणिपुरदे लोइन फंगनी छि अखोइ चिंग फंगी चाना थंगनबा दुम इंजांग नापि फंगी बानि करिम पोरक्टरसे दुम चा हिंबगमने अखोइ मनुमसि सिरेदा अखोइ पोसे थारगा दुम मपांदा इंडिया दे फोरम लोक्टरसे कोइ हिंबगमनि कइन मोइदगी असिदेदा अफु मसा मयाम पुसेलेबि चारगा होजि लेना मखल लाइसिनेबा अखोइ इसागुइबा इसम जनवाइदा लोकताक प्रोजेक्ट सी मसी याम थिन लान बने अदुना अखोइ आरान बसे मफां खुदिमक्ता इवन से सिवेज प्रोजेक्ट असि होजिबौदा कनो तौरिसिनि चै क्या सुरे अदु ओवर आई निंजंग मफम लेरा अमता हायुगे होजि इम्फाल मेयोनि सार ओवर ब्रिज से असि चै तरुक चंगिबने मसी गवर्नमेंट असंग मजु हुरानबा अपाक मजु हुरानबा अवांग मजु हुरानबनेबा आइना मोगी ब्लूप्रिंट दोंग ते लो आइओन मोइना खंगरेदना आइओन पीगे तोरमेबा इंजिनियर कोना अदि मांग बि बिवानिता अदना अखोइ मणिपुर जि फुरान हाक्तने ngasi हौजि ख्वाइ चाव प्रोजेक्ट लोर ठिकादार सिंग छे फमनाइ बगि हाक्तने फमनाइ मणिपुर की फमनाइ सिंग ठिकादार हाक्तने कैनोने अनरजिस्टर्ड contractor ngantene register ni tokdaba adu biggest aina ya akoi manipur ja am khalu dane ai thamoina nueba thamoina nue di karamba makhan gi mi no nai khalle mana thamnai makok ne re mona gi afaba khudam ama bu udaba sibu kari no habi wanita personal example in share to haibo ai hajabati parja gi khara khanbi waiba wa ngam bu dine te thabak to yes action good act to haibo aina gordi la represent che tha khuding in la kamum pini karur amam yin ge mi cham khaledna la rebedo thabak to gadam yu thabak ko adum na tab awa ba moi hingna bi punchi mamne la kamum piraga la lising therapy ge kum bi gera moi mai darkar le piraga sigi nang phajana nang puji hawna ba sem ko ngoksena bi adi adi yu che bukhi ge darkar le bukhi to gadam mai darkar le bedo yum chabi darkar le chap chabi ge dam adu nang thabak shuna hoji singapore to ri liquid ne to ri singapore ba lamji um ko isin thangna ba leite injana bi ama bo hawdoi moi si adu ge matik kamai to government sina liquid sina
प्रजा खुद में थब पीब मोना टूरिस्ट ने अद एयरपोर्ट ने सी पोर्ट से तौर टूरिस्ट तौर कई लेटबनीना मणिपुर टूरिस्ट सेंटर रोल वर्ल्ड की टूरिस्ट सेंटर होनी अखोई मणिपुर की पाजना फ्लोटिंग आइलैंड तौर फ्लोटिंग आइलैंड लोकताक पाट की कनो फुंडी सेंटोन 736 करोड़ कनो मोना तुमी लेसन ग्रेडी अखोई दी यामना पुक्चेन सेंगदबबु आइना आइदी अमु नुएबको मोइन फमनाइ बनी तो मतिक मगुन करी मुसियावदबा पुंगयगदब मखोइना फमनाइ बोरगा मतिक चाखिदब आइ अदमाइ खल्लेबा मोइ फमनाइ बनी गाइना अखोइ व्यवहार तौने कैसु लेते मखोइदा व्यवहार तो मी व्यवहार तो बसी माइ थबक अफब तौबदु तौगदमनि प्रजा की तौबा फमनाइ बदी प्रजा की तौने थुइ नत्रो मा नुआइ गेन थुइ राइबा अदु खनगदमनेबा मफम मफम खुदी मत पैसा थादब सिंचे इवन रिलीफ कैम्प की थादर म या प्रजा फंगदर लेबी कन अतो के मत अवावा सिंगी समझने है दा अखोय लेबर डिपार्टमेंट में ले लाइर सिंगी मोइगी था खुनी कंडक्ट कपा आइनि सुम ताबदा 40 करोड़ से कनो मोइदो मिनिस्टर मयाम येनरगा लाइर बदे फंगदे पैसा सिंगदो मोइना मिनिस्टर ने मयाम येन थुनरियबा अदि थमोइदो नो मकरी उदिनो मीगी लाइरबन फंगदबदि इना खुन मयाम येनरबु करी मोइ अदुम थमोइनबु करी चखबक दौर खतगे अदुनि ता नुंगाइते मणिपुरदि मासी मासीदैदा फतब सिंगसे मासी पराम तंबिब लोशनबगी तंगा अमा लाखिनिको मासी मते हाजेके ओके पापुंग लोशलकपदा एस कोगी हाइदी एस अ सीनियर सिटीजन नमोइना लैब प्रजागी सेक्शन खुदिंग मक्ता पापुंग तंगाई फदना हाबदी पाबुंग नसागी अहोंग बसिगतनी हाइदी चेंज हाइबसिगतनेबा अहोंग लैरिसे अतई हाइदी अदुना अखोय अहोंग बसिमा पोरकना बगिदमक्ता अखोय खुनाई सिदा लैरिबा खोगी हाइदी पॉलिटिशियन गाक्तदसु थादोक्तबा अदुगा लैरिबा तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट सिंगी मकोक थोंगबा सिंग खमतदसु थादोक्तबा अदुना हाबदी लैरिबा खोगी लमदम सिदा मियोइबा खोगी वोटर सिंग यावदना प्रजा यावदना लेंगाकलोना मसेम भाबजे पाबुंग ओइथोक्ते अदुना लोइशलपदा पाबुंगना लैरिबा प्रजा की सेक्शन खुदिंग मक्ता तंगाई फदना हसिक चीरबसिगी मतमसिदा ऐना तंगाई फदना आइदी लौगदबा रिस्पांसिबिलिटी ऐगी असोइबा मयाम अमा लेरमगसु अखोगी पॉलिटिकली सु ममाई चुमकनबा पाबुंग ऐगी थौदांगसे सिगी मतंग पाबुंग की मोट खरा खजिक्तंग मयाम मेसेज होना थम्बिरम पाउ आइना मणिपुर लेरिबा इरेचासिंग आइना थमोइ सोना वफम थमजरके थमोइदगी अखोई एजुकेशन सिस्टम से मणिपुर एजुकेशन सिस्टम से सर्वनाशन चई कुंथ्रा मांगरे डॉक्टर नेल्सन मंडेला ना साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ओरमन हाइरम लई इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री destroy education system and man higher ko masi iraga ju thame moi John Park University da masi Manipur education system soire hauji education system abu kaino akoi de angang ori ta private school amu buleramte jana stone is government school den topper singche private school amu le little frog to school den akoi na ang len ba adu moi de third division hatin moi pass first division mo pass to ngonte atu ba mana प्राइवेट हॉस्पिटल है ना तो में हम सिटी गवर्नमेंट की सर्विस तो हुआ डॉक्टर वो देखा मबुचिन सिंह दिबुते ने ख्वाइदे नुआइरिस लाइक है पमिशन मबु लाइक तमी बसी वो पीएचडी तौरी बकरी सिंह दु फुरान ब खुराम थबकी रबाई हाइजबते पुचिन सिंह बियोबा पुचिन सिंह ने थबक तो बियोबा आरान ब थबक तो चार दे चासेलदी हुनी को न खनबियोबा फुरा लगा युमुवांग सारदी आइनी कनो नुआइने तुम फंगोय खनबियोबा ईश्वर खर था लाई खोरम इसिबु करी पाप तो कोकेन चली नत्रगा आई पुंची सिदा अफब खर तोरम गेने लाई खोरम दुजी केनो आइने इजगी बले ईश्वर खोरम मी ओइ बियो मी न खोरम नतब आइने ईश्वर खोरम नतब ईश्वर तो न खोरम वद मी ओइ बियो अतु के मति पुचिन चेंग बियो कथोपत हयेंग ने सी अखोइने सीर कान निंजंग दुइसे अफब मी दुनिको प्रजा की तोरमबा अदुनिको मादे हिंग सीब मी मसिंग हंगन मणिपुर लई सीरदी फगने खनबा अदुम मी ओइ बिकनो आइने प्रजा हाइजनिंग बदि सिनी
ngasi si haidingai leitana numit khudi khabar da I bu chu ngasi maktu chu mapam mapung di school cham kun gi building sagre apa bo pawa mo bu yaw di ko adiri kugi sing na mai ri siro li di sat pada moi mapam de power sat pe moi mapa ma pu lam la ba do noi kuki tu na noi manipur si noi lam ni hari bra machi asida ne ba koina lotion na gadab se moi haiding ba adu khabar chen phongi akoina hauji ka Manipur pun dah mengisahkan nasional nu hang tu pada aku ina hang tu pada kanan tingam tu ino. India aku tingam tu kukin tingam tu yang sini. Manipur aku tu aku mau tan sini. Ada jiri isu jiri tan siapa? Perja aku tu mutar kanan nomoi kapuki yang siapa? Madu aku unity leita dia tu ngamne bako. Whole perja cat siapa? Siapa tu bukan dia kalau ciang pura ke jayom pula lambi tu piknik tata. Are thang ta pairaga numoi pairaga manungi angang si nga ale sa seba madu kana India go min tingam ring sine adumba thongna leiba msange ba ko finally akoi manung machine wa thi wa rem to ba meeting to mi pesa ga khom maduna akoi manipur da awon bo pora punga moi ain hajabadi akoi parja khudi makchi akoi wan wakan khanda minachi aduga tungda manipur mangdana ba akoi wakan khanda minachi amto punjanchi manung suma pancho in hajiri suma suma pancho chi tungi charon churon khalosi aduna te manipur sha singche shu singche moi gi leifam le roi akoi di akoi chei humdra sura helabani akoi bu chei kya le khidu no aduna wakal akoi kwai de gi hoji madu goi bese akoi wakan tangdu leitan wakan munna khandara ga kamai te punjan chi ki manipur ka losi gi haibu wakan sitar akoi oina mak le tabok kudi masih aku punjal laga kalau masih dah Manipur kalau masih dah loin nama tabok kudi matu terere masih tahu untuk punjal bayar tahu untuk punjal si hari kaina tamu sihona ya aina tamu sihona kueram jari kueram jari pabung yang thagat jari pabung ge achin ba matam khara khajik tang kaithuk piduna ngasi gi hujik oiba di Manipur gi situation aduga Manipur gi di chahi lising ani hena leira papuari hauki basing aduga Manipur na India ta tilubadagi honga iba siumbagi matang da pabung na tongan ba warol kaya ama thambi bagi damata hanna pabung bu ko newtv gi mai kai dagi thagat pa phong dok chari pabung thank you very much for sparing your precious time vishal pada ko gi ming tabi ro khwai punamok pusu khoi gi ngasi gi idea of Manipur da pabung gi tongan ba warol sing tabi kre masigi damakta ekhoi mathangi episode amada akhoi tongan ba guest amaga mok miyam da khudol tamjage ngasi yone di miyeng tabiro khwai punam ki mapundagi kaine na baya thangni jari pina birasi Welcome to Uttaranchal